Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuriya Mashariki. Turi ku manywa yo ku itariki ya 15 z'ukwa 12 2024. Tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'andi bifitanye isano. By'umwihariko amakuru turi buze kwibandaho cyane y'ibiganiro byari guhuza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Kisekedi byamaze gusubikwa mu gihe Kisekedi we yari yamaze gutera y'amatako cyangwa se yamaze kugerayo. Amakuru mugezweho nanjye umushakamba afatanije na Sentama, bwana Sentama, Kisekedi ngo ari kwifata amapfubyi murangora wenyine. Niko bimeze mu shakamba. Kisekedi yabuze ijuru. Ijuru rye ryabaga i Rwanda, none yabuze ijuru. Abuze ijuru neza neza. Muri make ibiganiro byari kubera hariya Perezidanse ya Angola, ushinzwe itumanaho muri Perezidanse yamaze gutangaza ko bitakibaye. Atangaje bwana Sentama mu gihe hashize amasaha 2, yego, cyangwa se amasaha 2 banditse ko hashize amasaha 2 Kinshasa, Perezidanse ya Kinshasa itangaje ko Kisekedi yageze muri Rwanda. Niko bimeze. Niko bimeze, umwanya munini Kisekedi amaze kugerayo. Bikaba bimaze gutangazwa rero n'ushinzwe itumanaho muri Perezidanse ya Angola ko ibiganiro bisubitswe, ngira ngo bimaze no kwemezwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Yego, ni ibiganiro byari bitegerejwe na benshi, none birasubitswe. Byanga bikunda mu makuru dufite tutigeze tubona ajya hanze kuko twabikurikiraniraga hafi, ntitwigeze tubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri Angola, mu gihe Kisekedi we byagaragaye nk'uko babyitangarije Perezidanse yabo ko yagezeyo. Ntitwahamya ko Perezida Kagame yanze kujyayo, ariko nanone iyo ishobora kuba mu mpamvu zigaragara zita zigaragaza ko yatumye ibiganiro babisubika, kubera ko Perezidanse ya Kongo yabitangaje ko ariyo, y'u Rwanda nta kintu yigeze ivuga. Ibyo wenda ni ibintu twarindira, kuko urabona n'ushinzwe itumanaho muri Perezidanse ya Angola ariwo muhuza, Angola ikaba ariyo muhuza. Ntabwo yigeze ashyiramo impamvu yatumye bisubikwa. Ikindi atashyizemo ntabwo wenda turaza gusoma iri tangazo, twanarisoma kuko iyi nkuru ishyushye cyane. Yego, ariko izindi ziragenda zikurikira. Izindi zirakurikiraho, mfatireho. Fatiraho rwose, izindi turazikurikizaho nazo, ariko abantu babanze bave mu rujijo rw'ibya Rwanda. Reka tusome itangazo Perezidanse. Ariko ndabona hano iyo mfite, ariko n'ubundi ni bimwe. Ni bimwe yanyuze muri Perezidanse bya Perezidanse ya Angola, bongeye banyuza no kuri Perezidanse ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ngo prévu ce dimanche la tripartite entre le président Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joao Lourenço n'aura plus rien. Inama yahuzaga abaperezida uko ari batatu, w'u Rwanda, wa Kongo n'uwa Angola, ntabwo ikibaye. Dirigeants congolais et angolais s'entretiennent en tête-à-tête avant de tendre la réunion à leurs délégations respectives. Hano baravuga ko Perezida wa Kongo n'uwa Angola barimo baraganira bombi, imbonankubone bombi. Nyuma noneho hakaza kubaho gufungura inama, noneho intumwa z'impande zombi zikaza kubonana. Kuko habanje umubonano, umuhuro w'abaperezida bombi. Yego. L'annulation de cette tripartite est causée par barashinja ngo intumwa z'u Rwanda yego
ngo zanze kwinjira muri iyo nama. ngo intumwa z'u Rwanda zanze kwinjiramo. Ariko iyi ni perezidansi ya Kongo ibivuga. Yego ndabibonye, perezidansi ya Kongo yo ihise yitanguranwa. Ariko mushakamba ikiriho twabishingiraho. Yego turareba impande zombi. Reka twareba impande zombi zivuga, ahubwo reka twihere itangazo basohowe na Angola. Gusa impamvu ya Kongo nayo turi buyakire, ariko tunarebe kuki bitanguranwe bavuga ko Kisekedi yagezeyo, barangije banitanguranwa bavuga ko inama yabaye anire. Rero icyo nicyo nanone bitanguranwa bavuga z'u Rwanda muri iyo nama kandi ziri yo mushakamba. Bagize ngo ni nka bya bindi byabo bangaga kwifotozanya na mushiki wabo. Itangazo rya Angola rero naryo ndakeka rihuza nabyo. Itangazo rya Angola ryo ryatambutse no kuri RFI. Yego ryatambutse kuri RFI, reka dusome wenda nk'akapaje kamwe ka RFI. Aka niko kadufasha tukumva ibikubiyemo. Reka turebe RFI byivuga. RFI iravuga iti le pourparlers prévu ce dimanche entre les dirigeants du Rwanda, de la République démocratique du Congo, pour mettre fin au conflit de la République démocratique du Congo ont été annulés, a annoncé la présidence angolaise. Uvuga ngo ibiganiro bya guhuza abaperezida uko ari batatu, u Rwanda, uwa Congo n'uwa Angola byasubitswe. Yego nta nubwo ari ugusubikwa, kuko anire ntabwo ari ugusubika. Anire si ugusubika, anire ni ugukura, ni ukuvaho, ni ukuburizamo, ni ugukura. Yego ubu RFI yo ukurikije yayo nta nubwo ari ugusubikwa, ngo byakorwa ikindi gihe, ahubwo nta n'ibikibanza. Noneho ko c'est à quoi nous attendions binyuranye n'ibyo twari twiteze. Le sommet n'aura pas ko binyuranye n'uko twari tubyiteze. Iyo nama ni a déclaré aux journalistes les responsables des médias de la présidence Mario George uyu ni umurangwa. Bwana Sentama, njye icyo mbibonamo, yego, biramutse byabaye anire cyangwa byahagaritswe cyangwa bigasubikwa, buri wese abivuga uko ashaka, kubera ko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda atabyitabiriye, njye byanshimisha cyane. Ariko biriya nta n'impamvu yo kuganira n'umuntu, kuko niba umuntu yicara, umuntu ugutuka, umuntu ugira gute, niba umuntu yicara akajya hariya akagusebya, niba umuntu ajya hariya akazamura ibindi bibi, ba minisitiri be mu nama nta kindi avuga, haba Kisekedi niba Angola nibanze mwigisha ikinyabupfura, bigaragare ko yahindutse mu kinyabupfura, bigaragarize ba minisitiri be, bigaragaze igihugu cye kibigaragaze, ubundi baganira. Naho mu gihe bikimeze kuriya, ubundi se bakubwira ngo ujye kuganira n'umusazi ukaganira nawe, wasariye wowe. Ni ikibazo rwose. Ngewe ndabishima cyane kuba mvuga ibi ngibi, ndashingira ku kuba nta foto n'imwe nigeze mbona ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri Angola, bisobanuye ko ngewe nishimiye ko kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaba atigeze ajyayo. Birashoboka ko haba hari izindi ntumwa, kuko nka Nduhungirehe ejo yari ariyo n'izindi ntumwa z'u Rwanda, sinzi niba batashye cyangwa barayeyo. Akaba yavuze ati ganira na Nduhungirehe, undi nawe Cirombo nawe ati sinaganira n'intumwa.
gusa kuba Cirombo yahagurutse akajyayo byerekana ko ababaye, usibye no kubabara, byerekana ko ari nawe wanatangaje ko atazahura nawe. Byerekana ko Cirombo ari umusazi. yanatangiye no kunoga mu si ugutuka perezida rwose, ariko bifite icyo bigaragaza. Icya kabiri, kuba Cirombo yari yagezeyo, inama ikaba isubitswe, ubundi perezidansi yagakwiye gusiba ya posite ya mbere bashyizeho kuri Twitter bavuga ko Kisekedi agezeyo. Yagakwiye kuhita iyisiba ubundi igaceceka. Kuba rero Cirombo yagezeyo n'amafoto bagashyira hariya akifotoza, uko babyita mu kinyarwanda, ibyo babyita kwiyumanganya. ubundi byose ni igisebo kuri Kongo. Niba yitabiriye ibiganiro, perezida wabyo yabyitabiriye, ibyo biganiro bikaba bitakibaye. Iyo aba ari impamvu idatunguranye, yari kuba yamenyeshejwe mbere y'uko haguruka. Hari utagezeyo rero, inama ikaba yahagaze itakibaye, nuko yanze kujyayo kubera kwanga kujya kuganira n'umuntu wirirwa musebya, wirirwa mutuka. Ni nko kumubwira ati banza wiga ikinyabupfura. N'ubundi ni ukuguhana mu kinyabupfura, ni ukuguhana neza mu kinyabupfura rwose. Ngira ngo abanyekongo baraje bahimba ibyabo bavuge, ariko ibyo bavuga byose ni igisebo kuri bo. Kandi kuriya ni ukuguhana neza cyane mu kinyabupfura cyuzuye. Hari umugabo unsekeje arambwiye ngo Tshisekedi ntabwo ari igisebo nk'uko bivuga. Ngo yasebye impande zose. Ngo yasebye Rubero, ngo yahahuriye n'imperuka. Rubero ngo ni imperuka. Hari ubutumwa nakiriye turi kuvugana, umuntu arambwiye ati perezidansi y'u Rwanda yoherereje ubutumwa i Angola, ngo igisha uwo muntu ikinyabupfura, namara kumenya ikinyabupfura tuzaza tuganire. Ibyo ni byo. Ubwo rero niba ari ukuri, niba ari biravugwa, niba ari ukuri byaba ari byiza. Icyo ni icya mbere, cyane ko n'ubundi abantu bari biteze ko biriya biganiro Kisekedi byitwaramo nabi. Mushakamba hari inzoga nabonye bajyaga bita Nyirantare. Yego. Abantu banywaga wasangaga basahinda nta wundi umwanya ngo avuge. Usanga rero uriya mugabo nawe afite akavuyo nk'akabamwe ba Nyirantare. Cyane rwose. Ngira ngo ntabwo nuko tubiganira, hari ababifata nk'urwenya. Yego. Ariko kuri dushize mu gaciro, kuri we hakwiriye isomo ry'ikinyabupfura. Yego. Nta nubwo ari we gusa, wenda tuvuge we kuko ari we mukuru ngo zitukamo nkuru, ariko we n'abantu be. Yego. We n'abantu be, ndavuga baba ba minisitiri n'abandi. Yego. Burya kwifata uri minisitiri ukaba wavuga nabi ikindi gihugu, kiriya ni icyaha gikomeye cyo guteranya ibihugu byombi. Ese ubundi Karame, uribuka ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika yasubije abanyamakuru bamubaza ati ese ko Kisekedi yirirwa gutuka? Yego. Habwiye ko atasubizanya nawe, afite uburari uburenganzira bwe kuvuga ibyo ashaka. Yego. Rero mu rwego rwo kugira ngo ngira ngo kiriya gisubizo gisubije n'iby'uyu munsi. Niba umuntu agutuka agatangaza ko nimuhora azagutuka, mu rwego rwo kugira udasubizanya nawe, ntabwo ugomba kujya guhura nawe. Cyakarabira n'ibyo. Ikindi bibera isomo Angola ikomeza kwingingiriza ibiganiro, idashatse gukemura kandi ibwira umuntu utumva. Niba Kisekedi amaze imyaka irenga ingahe abwirwa atumva, abwirwa buri gihe ntiyumve, n'ibyo byavugiwe i Angola yagera i Kinshasa akabihindura, Angola nifata umwanzuro mukarabe,
cyangwa se yemere inzira nzima, yemere ko agiye kuganira na M23 kuko n'ubundi nta n'icyabaperezida bari kumvikana gihabanye n'icyaraye kivuzwe na Nduhungirehe muri Angola avuze ngo turasaba Kongo kuganira na M23 kuko ariyo nzira yonyine yakemura amahoro, yagarura amahoro mu burasirazuba. Mushakamba Nduhungirehe, Minisitiri Nduhungirehe icyo yavuze ngira ngo ni ukuri kwambaye ubusa. Yego. Ubundi abaperezida iyo bahura bari kuganira iki cyagarura yego mu gihe hari uruhande rurwana rwo rutarigera ruganirizwa. Ikindi na rumwe mu ruhande ruganira ruhora rushinja uwo bari kuganira ibyaha, ndetse yanaraye anabimushinjije ejo bundi yarashinjije u Rwanda munuza bari imbere y'inteko imitwe yombi. Icyo ni ikibazo, ni ikibazo iyo urebye nta gihe yigeze ahwema gukora nka biriya, niyo atabikoze n'abanyepolitike be barabikora. Ijoro rya Gisekedi ribaye umukara. Kuba babikora rero usanga ni ibintu, kandi twarabivuze ubyibuke neza, amagambo ameze kuriya ashobora kwangiza ibyashoboraga kuva mu Rwanda. Yego. Ijoro rya Gisekedi ribaye umukara, twajya kureba uburyo ki n'abasirikare be ngo ubu rwose bamutanze mu ijoro. Ijuru rye ryijimye, agarutse no ku isi ye ifatwa n'imitingito, ntabwo byoroshye cyane rwose. Biravugwa ko rero hariya Rubero, yego, Rubero rwose Mushakamba, Rubero bimeze nabi, ngo mateye imbere rwose, imirambi iruzuye imisozi yose. Rubero bimeze nabi murahire. Hano hari flash, kaduhere kuri aka gakuru kavuga ngo Arimbongo vient d'être libéré par le Rio de Sarambwe dans sa totalité. Yego. Uvuga ngo agace ka Arimbongo mu gitondo cy'uyu munsi, yego, kose nta n'ahasigaye kabohojwe ni na ARCM 23. Yego. En fait, la population locale va expérimenter la paix absolue par une administration de proximité mise en place par le leadership de l'Alliance Fleuve Congo. Noneho abaturage bo muri Arimbongo, bo muri ako gace, bagiye gusogongera ku mahoro adacagase. Yego. Bagezwaho n'ubuyobozi bubegereye bwashyizweho na Alliance Fleuve Congo. Indi nkuru ikongera iti flash Axe Matembe. Ahangaha ho byakomeye Mushakamba. Axe Matembe, plus de 87 morts au moment où je vous communique. Uranyumva? Ndakumva neza. Hamaze kugwa FRDC barenga 87 muri uyu mwanya ndimo mbabwira ibi ngibi, ubwo haciye umwanya muto cyane. Yego. Noneho hagakomeza ati 1000 éléments FRDC blessés et coalition du gouvernement de Kinshasa commence à fuir vers Lubero. Ingabo igihumbi z'ihuriro rya Kinshasa zimaze gukomereka, zahakomerekeye hari Matembe. Noneho abasigaye rero bo mu ihuriro rya Kinshasa, ingabo za Kinshasa, barimo guhunga berekeza Lubero centre. Ubwo hari icyicaro cya teritwari ya Lubero. Yego.
urumva rero ko byakomeye, ubutaka, isi ya Tshisekedi, umutingito, ijoro rya Tshisekedi kwijima, ntabwo byoroshye mu bushakamba hariya, kandi ushobora gusanga mu mwanya muto na Rubero teritware ifashwe. Birumvikana bari gukubitwa bikomeye cyane, kandi ni ngombwa ngo bakubitwe, bazahora bakubitwa. Ngira ngo muri updates zitandukanye ntabwo izi nkuru y'u Rwanda irajya ibura. Ubu noneho umuntu arambwiye ati u Rwanda rwanze kuganira na M23 na FDLR. Yego. Yihishe muri Gisekedi. Ati nk'ibisanzwe ni ukuvuga ko Tshisekedi yari agakingirizo ka FDLR, kuvugana nayo Gisekedi ahagarariye FDLR. Ariko ibintu nibyo. Ati rero ntabwo Kagame ari kuganira na FDLR, ntibishoboka rwose, ntiyaganira n'abajenosideri. Kandi magambo Tshisekedi ni FDLR yiyorobetse. Yego. Hari ikintu bavuga ngo imihanda iri gushyushye, uyu munsi imihanda irirwa rwose ishyushye bikomeye. Bakubiswe bikomeye cyane, ariko mu gihe bari gukubitwa twahoze tubona amavideo y'imihoro. Kinshasa ngo bifite imihoro irenga ishoboka. Iriya mihoro rero, iriya mihoro yanyuze mu gihugu cy'u Burundi, ni igihugu cy'u Burundi cyayizanye muri Kongo. Iriya mihoro ngira ngo haciye igihe wigeze ubona, buriya yabaye mike kuko twigeze kugaragaza bari mu myitozo yo kuyikoresha bica abantu. Yego. Hariya mu majyepfo ya Masisi, ni mu bice byegereye Ngungu. Iza kuba mike. Iba mike rero, ibaye mike, ubu bakaba bayongereye, ngira ngo babonye ko bongeye barimo kwitanga. Ariko ngo iyo batangiye Kinshasa bayicyarije ku mutwe wa Muheto. Muheto rwose, Muheto yawe n'uruva gusenya. Imihoro yatanzwe Kinshasa bagiye kuyityaza, barangije bayishyira kuri Muheto ngo barebe niba yacyaye cyane. Iyi mihoro ni video turi buze kwereka abadukurikiye, ngira ngo barimo mu buryo buteguye neza, mu gihe tuvuga ibi baraba bayibona. Yego. Imihoro ifite amateka mabi muri aka karere. Niko bimeze, ngira ngo abantu barabizi. Ndetse usibye naho za Ngungu twabonye imyitozo y'abasirikare za Kisangani. Urumva ari Kisangani, ngo abasirikare badasanzwe, ariko amakuru yavuga ko ari aba FDLR. Yego. Mu myitozo y'imyiyereko yabo bagaragazaga ko barangije imyitozo harimo no gukoresha imihoro. Yego. Yego. Ubwo rero abantu bamenye ngo Kinshasa yakwiyorobeka gute, iracyari kumwe n'ikibi kandi ntishaka gutandukana nacyo. Birakomeye kuko ikibi cya mbere yifatanije nacyo ni FDLR Mushakamba. Kandi kugira ngo nakubwiye umunyamakuru wivugiye ngo FDLR na FRDC barara mu ishuka imwe. Yego rwose. Barara mu ishuka imwe. Kurara mu ishuka imwe bivuze ni agati gakubiranije, ni inshuti zindi zirenze. Yego. Kubatandukanya rero ni ikintu gikomeye, cyangwa nabo ubwabo kwitandukanya ni ikintu gikomeye, cyane ko umwe aba anatinya ko aramutse afashe iya mbere akitandukanya n'undi, undi yamuhitana. Ngira ngo twagana no ku musozo. Reka tugane ku musozo. Twari tugarutse muri studio kubagaho twihuse kugira ngo tugeze ku bakunzi bacu amakuru yari akimara gusohoka, amakuru avuga ko ibiganiro byahuzaga ba perezida w'u Rwanda, wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uwa Angola, ubwo byari bigiye kubahuza. Byari bigiye kubahuza, ntabwo bari bagahura. Yari amakuru avuga ko byasubitswe, bikaba bitangajwe n'umuhuza. Noneho tukaba wenda niba hari ikindi gihe bizaba, byo tuzabimenyeshwa
ariko amakuru ni uko nguko ameze. Yego. Naho ngaho ahagaze. Ikindi tuganiriyeho tunyarukiye hirya hariya muri Rubero imirwano yakamejeje, ingabo za leta zitangiye kwiruka nyuma yo gutakaza abasirikare bageze muri barenga 87 bahaguye. Ibyo ni mu bice bya Arimbongo ikaba yafashwe, noneho hakaba hari na FARDC nabo bafatanya bagera ku 1000 bahakomerekeye, noneho FARDC nabo bafatanya bakaba batangiye kwiruka bahungira Rubero centre. Ibyo ngibyo rero bikaba bituma bishyira mu kaga agace ka Rubero territoire ko gashobora gufatwa umwanya wari wo wose. Mushakamba ibyo birashoboka kuko Arimbongo ntabwo ari kure ya kariya gace. Ikindi tuganiriye ku kuba ubufatanye buri hagati y'ingabo z'u Burundi, imbonerakure na ruriya rubyiruko rw'ishyaka rya Tshisekedi, ishyaka riri ku butegetsi muri Congo, de force du progrès niko barwita urwo rubyiruko, bakaba bongerewe imihoro, barimo bagabana imihoro, kandi imihoro bikaba icyo tubonye ngo bayigeragereje kuri Muheto Muhizi, ubu ngubu akaba ashobora gupfa cyangwa akaba yanakira, ntawabimenya. Ibyo ngibyo ni ukubitega amaso. Iriya mihoro rero ikaba nta kindi ikoreshwa, si ishyamba batema, ahubwo bagambiriye kuyikoresha mu iyicwa ryabo bagomba kurimbura. Bashimire rero abari badukurikiye, bashimire kuri aya manywa. Amakuru turakomeza kuyakurikirana, ibishya biboneka turabibagezaho. Umunsi mwiza. Yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, koza abari badukurikiye bose aho bari hagiye hatandukanye, mugire ibihe byiza.